kalau nggak salah tahun lalu. Pas keluar kak, bermalam kak di rumahnya itu ya, di rumahnya tuh Jengengi. Itu adik itu tuh Kakak nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. di sini mbak, cuma hampir di sini saya di rumah. Iya, ada cerita apa nih? Gak ngerti, Ren. Aku gak ngerti, anjay. Guys, ini Allah Akbar. Mbak, kawin tidak ku doakan ini. Tidak ku restui. Bahasa Indonesia versi global. Katanya denger aja mbak. Iya, aku dengerin gitu. Oh gitu, iya. Tidak ku restui karena itu bagus ceritanya. Karena pemanterin hartanya saja. Kenapa? Hartanya saja mama aku suka. Kalau nggak percaya kita aja coba penonton tadi situ. Oh, terus kalau dia nggak punya harta? Hah? Kenapa mbak? Au Lo gitu, pribadi ragu nggak apa-apa. Selesai mbak. Gitu ya Ayo gue nggak ngerti. Ya mbak. Malak selalu sayang. Ya anaknya Rude itu malak anak Taji. Saya anak aslinya. Aku pusing dengerin. Angka meniko napan kema putuskan kak. Ya biasanya ya si putuskan. Ayo kita cari yang tadanya guys ya. Sebenarnya ya macam kalau bahasa Indonesia guys, cuma ya biasa kelupau. Lalu ke si agak bahasa Indonesia nih, genasa nih loading. Loading mau ya apa sana? Delay maksudnya. Hi, happy. You from Korea? Hey. What? You from Korea? Yes, I'm from Korea. Okay, welcome to my Hey, welcome to my room. Hey, no. Good night. Where are you from? I'm from Ciomas. Ciololang masuk dalam. Pew dance. Huh? Sorry, I don't know. Oh, you know? I'm. Oh my God. I'm from Ciomas. You know Ciomas? Tiomas? Ciomas. Charlie. Ciomas. Yes. Ciomas? Ciololang masuk dalam. Lah dongol sapa sih di Google lah ongol. Iya mah bebe itu sapa di 어디 있는 나라요? Thank you, follow. Okay. You married or no? Yes. You are married or no? What? Orang-orang. You are married. You know married? No married. Oh no. Single. Oh no. 나도 모르겠어. 타쿠마さん못 알아듣겠어. Yes. Ciomas. 못 알아듣겠어요. You know Saput? My brother, my mother. Sorry, I don't know.
Ah, Indonesia. You're from Indonesia. Yes, Indonesia. I'm from Indonesia, Tengah. Bang, thank you, Bang. Thank you. Okay. Okay. Thank you everyone. Wait, Mr. Crab, welcome. I- Where you from, Mr. Crab? Indonesia Adusti, is thank good. you. Mustafa Glenn, Famous thank people. you. Indonesia famous people. What? Tidak ingusan, no, ingus, no. No ingus, no. I sehat, I fine. Yo YouTube. Happy Yes. celebrate. Bang, thank you. 유명하신 분. Joker Bang Angsa, thank you. Jolin, no. Sapers my home and home sapers. One home Palawange. Intinya begitu, rumah kosong. He's an artist in Indonesia. Bang Jo, welcome, thank you. キムニさんありがとうございます。 Sarantau. キムニさん Saranghit. ありがとうございます。 What? What? You speak what? I don't understand. Slow. You speak English slow. Because you speak no English Premier. Like champions. Okay? Okay. Slow. Yeah, slow. You speak English slow because no I no speak English later. Oh my god. No paham sekali. Okay. Okay. I like you because you it's beautiful. You hair dryer long. Yes, long hair. Yeah, long hair. You like long hair? Huh? You like long hair? Dia bisa nyambung. No, understand. My hair, no, pirang. Nah, beldu. My hair. Joker, thank you. Bang Andi, thank you, Bang. No, thank. Okay. Jin dan Jung. Oh, Jina. Jin. Okay, Jin. Listen me. 고맙습니다. Thank you follow everyone. Thank you follow. Jadi asa kau akan kali kak. Misal, thank you bang. Terjebak ni kali ni, tunggu kali-kalinya teman-teman lah. Baru kita hantam kali-kalinya. I like you because you a beautiful you yes, face. Happy famous people. I understand. Happy you Indonesian famous people. Alright? Huh? You're artist? You artist? Indonesia artist? No artist. Me a job driver. You know driver? Driver top. Sorry, I don't know. I'm driver top. Okay.
you know? Oh no, I don't know. Driver fish. Gabus di balik. Banyak. Ya, Mbak, follow me, Mbak. I'll follow you. Ini dabung den kalau bahan tadi mana teh. Oke, gas. Cindut nih bengkol dong. Pangeran kupu-kupu. Salam dari Tato kupu-kupu. Lu di Garut. Anda dia tadi itu orang Garut. Ngeri ya, penonton sebelah 630. Iya Mbak, kau juga ngeri. Rose bambu ada boneka. Astaga, tidak berpengaruh boneka di belakang ya? Pasti dia sawirku sebentar itu. Boneka kamu di seberang itu. Jangan kasih tahu Orang mana kau? Dia suka. Kau orang mana? Apa? Kau orang mana? Aku orang Bandung. Tapi aku kenapa kau ada kokonya? Saya punya teman orang sana Aduh. Oh, kakak orang dari daerah Papua deh. Kakak orang mana?
Gue orang Bandung, Cok. Oh, Bandung, Cok. Edan nih. Orang Bandung, Cok. Gaya. Eh? Bandung di mana? Lo kira gue bercanda? Tanya aja sama Kira teman-teman. gue juga bercanda. Gue juga bertanya nih, bro. Gue sumpel. Sumpah gila kali ini bingung gue ya. Oke, Astaga. bro. Kenal lo, bro? Siapa, bro? Api. Api, bro. Api, bro. Nama gue Ambot, bro. Nama gue Putri. Ay, si cowok-cowok kayak sih. Siapa? Itu kayak apa? Iya.